pengalaman pertama, jadi udah kayak di film-film guys, nggak ngerti apa-apa nih car wash itu kayak gimana. Go now. Okay, sure. We're gonna go to car wash and then we're going to alright, let's go. Nah bro, dulu kita pernah nyobain nyuci mobil sendirian. Nah sekarang mau nyoba nih nyuci mobil di Amerika drive thru. Ini benar-benar nggak tahu guys, baru pertama kali nih, pengalaman pertama kali. Ya udahlah, kita lihat aja guys. Ini benar-benar pengalaman pertama, jadi udah kayak di film-film guys, nggak ngerti apa-apa nih car wash itu kayak gimana. Tuh orang udah pada ngantri, udah kita ngikutin aja ya orang ngantri. Bayar 5 juga nggak ngerti. Nah ini bayar car wash-nya ini langsung di gas station tadi, jadi makanya tadi isi bensin dulu. Nih lihat resipnya. Car wash blast $10, nggak ngerti itu apa tuh. Nah, are you ready to car wash, Rehan? Yes. Are you ready? Really ready? I'm really ready. Okay, let's car wash now. Di car wash udah banyak guys, jadi kayak orang ngantri makanan aja. Lihat aja guys. Kayak gimana. Aku pernah kemarin tuh cuci mobil sendiri, jadi airnya itu mancur sendiri, kita bersihin sendiri. Nah tapi itu tuh kita bayarnya $8. $8 cuman waktu 8 menit gitu. Di car wash itu guys bisa keluar duit itu $20. $20 itu dia nyuciin semua sih, benar-benar semua. Cuman jangan lupa ada tipsnya juga. Jadi tipsnya itu kira-kira 15% gitu. Enaknya ya kalau punya bisnis car wash kayak gini di Indonesia. Cuman car wash-nya itu langsung gitu, jadi nggak usah lagi ada pekerja-pekerja lagi. Karena di sini emang permasalahan utama di Amerika tuh adalah bayar pekerja mahal. Labor istilahnya, bayar labor itu mahal. Di sini itu per jamnya aja itu minimum, upah minimum pekerja di sini ini udah $11 di California ini. Jadi bayangin aja nyuci mobil kayak gini, itu $11 yang nyuciin itu mobil kita tuh misalnya kalau ada 4 orang, $11. Jadi satu mobil dia bisa nyuciin kira-kira 20 menitan. Hitung aja guys, berapa guys mahalnya upah di sini. It has 5 digit. Okay, they have 5 digit number here. Okay, let's put it our 5 digit. 6, 9. Alright, let's try it. Samping tuh. Apa guys? Biarin dibilang udik juga baru pertama kali nih. Come on. Wah. Kayak main di Dufan. Jadi mesinnya itu mundur ke belakang, berasa kayak kita maju gitu. Wah, di belakang ya. What happened now? Is it cool? You like it? Look it. Look at that. Kayak kita maju kan? Padahal mesinnya ini guys muter tuh. Kita kayak lagi main arum jeram guys, arum jeram.
Oh, ini sekarang lagi di vakum. Ini ekspresi asli nih guys, nggak dibuat-buat guys, bener-bener. Baru pertama kali seumur hidup cuci mobil drive-thru. Why? Hijau. Hore, let's go. Yes, the cold. That's cool. Is it cool? Do you like it? I like it. Jadi kalau mau pergi ke Disneyland nggak usah guys pergi ke Disneyland, cukup ke Car Wash saja. Rehan, are you happy today? Yes, I'm happy. It looks like a Disneyland, isn't it? It looks like Disneyland. So you no need to go to Disneyland again, just play here. Okay. Alright guys, sekian dulu guys. Ini benar-benar nggak lebay guys, ini nggak lebay, benar-benar ini ekspresi asli. Oke, sekian dulu. Di Indonesia kenapa nggak kita buat bisnis kayak gini guys? Ayo bisnis Car Wash di Indonesia. Bye bye, assalamualaikum.